салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи Ангуру ва боғ ва тамошобинон. имрӯз 20 майи соли 2024 мебошад. қарор дорем дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд дар хоҷагии ҳоҷи Алишери бародарамон. Алишерҷон ҳозир ба мо дар бораи ҳамин системаи оби қатрагӣ гуфта мегузарад, барое ки бисёр одамо ҳамин системаи оби қатрагиро мехоҳанд фаҳманд ва моҳияташро мефаҳмонанд, чӣ қадар нарх мешавад, кӣ месозад, намесозад, ҳамашро ба мо гуфта метиҳанд. Алишерҷон, ҳозир сар кунед, оби қатрагӣ чӣ хел мешавад, аз куҷо чӣ хел кардан дар кор, ина кӣ месозад, чанд пул месозад, ҳамаша гап занед илтимос. салому алайкум ҳаводорони гурӯҳи ангур ва боғ. ба ҳамагон маълум аст ки аз қадимулайём деҳқон барои об танқисӣ мекашад. ин муаммо буд ҳаст, мемонад. имрӯз баробари пешрафти дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, ҳамин соҳаи обмониам талаққӣ кардагӣ дар дунё. аз рӯи баъзе маълумотҳо дар давлати Туркия тариқи обҳои ҷорӣ ҷое ки об мондан давлат манъ кардагӣ мумкин не, фақат тариқи қатрагӣ. имрӯз низ ҳамин чизам ба Тоҷикистон омада расида истодааст. бисёриҳо аз обҳои қатрагӣ истифода бурдосиянд, фоидаашро медонанд. аз он ҷумла мо низ барои бунёд кардани боғ тасмим гирифтем ки тариқи қатрагӣ ташкил кунем, системаи обҳои қатрагӣ ташкил кунем. бисёр омӯхтем, бисёр ҷустем, бисёр ширкатҳо баромадем ва дар охир бо яке аз ширкатҳои туркии Онанур шартнома бастем. ду шартнома бастем. як шартнома барои гирифтани намояндагӣ ва дигар шартнома барои бунёд кардани 40 гектар обҳои қатрагӣ, тариқи шлангҳои обҳои қатрагӣ ҷорӣ кардани об барои бунёд кардани боғ. мо дар натиҷа системаҳои обҳои қатрагӣ ҷорӣ кардем. ин 2 моҳ мешавад ки мо тариқи обҳои қатрагӣ об мемонем. метавонед ки бинед натиҷаашро. чунин боғҳомо сабзид. системаи обҳои қатрагӣ аз чӣ иборат аст ҳамин система? Система аз филтр тоза кунад. филтри об тоза кунед. дар дохили филтр чунин гранулаҳо, сангчаҳое ҳаст ки аз сангҳои мармарӣ барои нигоҳ доштани чиркҳои калон. яъне ки шояд агар аслан ин чиз барои чойи амудӣ лозим нест. барои оне ки мо ба хотири оне ки гуфти русо страховне ки наводо ки ягон ваи калон омада монда эҳтиёти ҳамон сӯрохи оби қатрагиро маҳкам накунад гуфта мондем. чунки оби чоҳои амудӣ худаш обаш тоза, беҳад тоза. ин аслан барои он ҷойҳое ки аз канал об мекашанд, лой ана ҳамон ки мо ба ҳар ҳол барои эҳтиётӣ мондем. ин як. дуюмаш мен ин филтр, дискиви филтр мегӯяд. ин умуман не ки барои чоҳои амудӣ зарур. ин қумҳое медорад. мақсади об тоза рафтанаш ҳамн сӯрохи шланги қатрагиро чикор накунад, маҳкам накунад. чӣ ба седона? ин седона ин вобаста ба ҳаҷми замин. ҳаҷми замин. масалан ин дар як маврид мо метавонем ҳамин бо ҳамин филтр метавонем 20 гектар 40 гектарро об монем. яъне 40 гектарро дар як соатка об дода мешавад. ҳарсашро кушода мекунед? ин ҳасташ фаъолият мекунад. агар не як бора ман 100 гектар об мемонам гӯяд, ина бо калонтаришӣ мемонед. вобаста ба сифати об. об чӣ қадар ки масалан соф, шаффоф бошад, ҳамон қадар ин филтрҳо зарурияташ пайдо намешавад. агар чӣ қадаре ки об чиркин бошад, барои филтр ҳамон филтри бештар ниёз дорад. инаш чӣ? инаш фишори об. фишори оба нишон дода меистад. фишори об бояд ҳам сабз бошад доим? стрелкатон 4-5-6. инаш чӣ? инаш барои вақте ки бори аввал чоҳи амудиро ба барқ ҳамроҳ мекунед, ҳаво пайдо мешавад. ҳаворо мебарорад. инаш чӣ? инашам ҳамто дигар ҳаво бурор. хай баъд мебиёем. инаш ҷои гуфтед дору.
دورو میکنید ببینید با در سیلیتر که چی در کار باشد چی در کار نباشد خود آب محلول میکنن طریق محلول با طریق فیلتر مواد غذایی رو شده خوش میکنید میرود این یعنی اینجا چی به رفتگی من این رفته و ارالش میکند فرو میکند آب از فیلتر شده میبیاد مینا همراه میکنیم همراه کنیم اگر درونی بشکه محلول دارو میبیاد غذا خودش اینجا طریق اتوماتیکی محلول میکنن از که برآمده میره در کاری و ما رو آب همراه میکنیم یعنی که اگر که در زمین های به آبی قطرگی زمین هایی که با راهی بابگی آب میتیم 10 خلطه مچوین پرتوی در اینجا چند خلطه میرود؟ تقریبا 2 خلطه که کفایه میکنه 2 خلطه جای 10 خلطه زمینی آبی اودیده 2 خلطه این میپرتوید اکنون گوید که این یگان جایی وای نداشته است سلوژ نمیگن که چی قندی نه تو مشکلی نداشت او سونک بوده است همین توربه با پیوست میشده است فیلتر تمام و انواع دورو آمیخته کنک یگان جای مشکلی نداشته است و این انم برومده رفت سیستم کجا میرود تراستون سیستم وابسته به مساحت زمین تقسیم میشه مساحت زمین تقسیم میشه این توربی پلاسمیسی سورت یکم 125 و در از اونجا سرخ وینتیل داره هر یک همون وینتیل 25 2.5 هکتار به آب تقسیم میشه 2.5 هکتار تقسیم میشه در پهلویش ما اگر همون رو بینید اگر کوئی اسکندر یک کرانی که کلون هست بسیدیم سیاه به خاطر اونه که مواد اون که در داخلی باغ چند تا هم خیلی موندگی که هم سیاه کشت میکردگی شوی مگه همه آبا ما استفاده برده میتونیم به قطرگی یعنی که یک تیر دو نشان هم قطرگی کردگی هم میتونید کشوده کنید به طرز بابگی ابتید اینا میگه ناموجه تربه های پلیف میگه این آبوگی ها با بیشترتر مثلا بابگی باشه که یک جا آب میکشوید عمودی آب جوی کختی میره تا اونجا میرد که نیمی آب دام میشن این تربه های پلیف میگه یعنی که پیش ما اونجایی که آب مو دکر مثلا ما میتونیم برای تامین کردنی مواد مثل اویلی خونتی ها که برای دهقان هم آب میکشد آب تستر میبرید آب تستر میرد همونجا مثلا پیاز میکنن بیخی میکنن کارتشکه میکنن دیگر زمان قطار با کمتر آب میرود با شما یک جان تشکر اکنون درباره نرخش گپ بزنید که اینا کی میسازد این نرخش اینا همش محصولات های ترکی شلنگاش هم ترکی فیلترهای هم از اون ترکی لیکن این محصولات های وطنی خودم تربه سیاه از آن خودم این وابسته به شرایط زمین نرخ نواش وابسته به طلبات کلین اگر خواهد که من به زور کامفورت مثلا من دوباینده باشم همون جای دوبای طریق اینترنت پول توی آبم اداره کنم گفتم این خیلی کشم هست اگر نه من به همین ساده باشد عادی باشد ارزان باشد این خبری از آن شما ساده عادی می یعنی ما همه ساده ترین آسان ترینش همین چیز همین چیز نرخ نواش خلق به شما خودتون ساخته میتونید می اگر با آنهایی که نیاز به آب‌های قطره‌ای دارم و شخصا خودم به همین چیز کار افتاده شدم به حد زیق شدم گفتم چندین جای تحلیل کردم نرخ و نواهای آسمانی بعد شرکت ترکی که همکاری کردیم آمدم نسل و وصل کردن خیلی با ما همین چیز نرخی ارزان تر شد با هم که همکاری کردیم در یک مورد ما نمایندگی همون ها رو گرفتیم یعنی شرکتی اونور پلاس نامش چیه همین که همکاری کردیم نمایندگی اش را گرفتیم با آدمایی که میخواهند که برای بنیاد کردن باغ آب‌های قطرگی البته به ما مراجعت کنن ما میتوانیم طریق در همکاری با متخصصان ترکی همون آب‌های قطرگی رو در تاجیکستان براه میدیم شما یعنی میتونید برای کنید میتونید تشکیل کنید نرخش وابسته از خواهشی همون میزاج حاضر علی گفته نمیشود کدام نمودش میموند شما خطش مصلحت میکنید اگر خواهشمندان مراجعت کنن ما پیشنهاد خودمون میتیم که بنین
ایناش من این نرخ من ایناش من این نرخ من ایناش من این نرخ شما کدام وریانت معقول برای که این رو موندن مزاج به شما باید که چی مهیا کند؟ آب رو باید مهیا کند، برق رو مهیا کند، چی باید باشد؟ همین آب باشد شد برقش آب و برق آب و برق همجا باشد. آب و برق. شما در نزد همون آب و برق همین مهیا کردن میتید و نقشه تراسش کنده کشیده میتید. لایحه میکنی نامزد متخصص ترک اونده کار میکنن میآموزن پستو بلندی زمین رو میآموزن لایحه میکنن در نتیجه بعد از لایحه کار رو آغاز میشه. علیشیر جان شما با یک جهان تشکر برای کارهایتان. به شما موفقیت. من تلفن شما را در بالای اعلان میمونم. خواهشمندان به شما زنگ میزنن. فکر میکنم برای که در تاجیکستان این سیستم ها حال جوری ممکن شده که باشد. من نمیدونم، ندیده بودم، یکم در شما دیدم. سیستم آبی قطرگی عادیش دیدگی که بلندی یک تا بچکه میمونن خودش میچکد، لیکن این خیلیش ندیدگی بودم. رحمت به شما. یک جهان تشکر به شما. حاضر با یک کانتر دیگه با شما نوار میگیریم. رحمت. همدیرانی عزیز کدام میده معقول باشد همین یک لایک مونید، یک پدیلیت کنید و با در کاری آدمو با حاج علیشیر مراجعت کنید. این کس به شما کمک میکنن.